Good evening, honorable judges and ladies and gentlemen. This is a great day for us to be in Czech Republic. Where are you from? We are from India. India? Yes. Wow. You flew from India in order to participate in Czechoslovakia Got Talent. And we are doing today performances from martial arts. You will be seeing these type of acts first time. Uvidíte to prvýkrát v životě něco takéto. Stage is yours. Good luck. ਧਰਤੀ ਧੱਕ ਲੋਏ ਦੀ ਲੱਠ ਬਈ ਕਰਦਾ ਵੱਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਜਾ ਗਜ ਗਜ ਗਜਾ ਗਜ ਗਜ ਵੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਖਾਲਸਾ ਤਤ ਸਿਦਕ ਦਾ ਸੂਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਕਰੂਗੀ ਮੌਜ ਫੜਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜੋ ਚੱਕਦੇ ਧੌਣ ਖਾਲਸਾ ਬੁਰਰੇ ਖੜਕਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਛਾਲਾਂ ਬਰਾਬਲ ਬੱਲ ਮੱਚੇ ਤਰ ਥਲ ਲੰਡੀ ਪੁੱਚੀ ਫੁਰਰੇ Už to začalo. Jak jsme říkali, Hollywood. Yeah. No to je hezký, podívej se. No, to je vončo. Já to chci vidět zpredu. Konečně nějaká pěkná indická tradice. A dobre to vyjde vzduch navyše. To je pravda. Kriste, pane! Toto v mojom filme nebolo jako. Šerify sú všade. Tak to je zážitka. No tak to ne, to ne! Ani som to v mojom filme nebalám! Čau! Jak to to? Ty vole! To čo je za matron? Ty vole! No tak to snad ne. Tohle není úplně indická tradiční zážitost. No to... Ty vole! Jsou úplný psychopati. Počkej. Co dělají? Dáme hlavy mezi melonama, ježiš, to je sklo všade. Teď mu nasypal sůl do očí, jo. Stapéna. Tak to ne. Ne. Ježiši Kriste. To jak to nedá? Takže muzika je dobrá, ale... Že teď kámošovi sypou na hlavu střepy. To je fakt sklo, jako. To je úplný sklo. No to je sklo. Že je to sklo. Máme niečo proti omdlečiu? Pani. To přijede hlavu na Má motorku. Teď ono přijede na motorce.
vidím, ale toto vraj doma nemáme skúšať. To určite nie, dámy a páni, toto doma neskúšajte ani náhodou. Are you okay? Are you okay? Okay. Session. Chce si to někdo zkusit? Great respect and honor. We never saw so something much. like Thank you. this. It's amazing. Obviously, you belong to great warriors in your country. Thank you very much. All the deepest respect from Slovakia. I think ma'am is very, she was having fear, but this is, I agree that these acts are death-defying acts, but long practice makes them perfect. Thank you. Mimochodem, Lucie zmáčkla rekordně 56krát tlačítko za jedno číslo, přátelé. 56 times, it's bullshit, you know? 56 times. It's a world record. It's world record. Nechybí tady náhodou nějaký? To teda chybí. The audience is saying that you are missing one of your fellow colleagues. Yes, Is he okay? He's there. No, he's not injured, just because his turban is like, because of the turban. Rozviazal sa mu turbán a dlho sa to zavezuje, nie je zranený, je v poriadku. A on se vrací? Yeah. Yes. Tak to jsme tady v životě neviděli. Toto nevidel nikto v Česku na Slovensku. Já už to ale asi nechci vidět. Poďme hodnotiť. Já každopádně yes. Ano. We saw today a great mystery and a great showcase of your martial arts. And it was a wonderful moment. We all will remember it as a mystical moment. But I would not love to see this as a fairground attraction. It shall stay in its purity as it is. So that's why I'm saying no. I hope you understand what I'm saying. Okay, no problem. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Great respect.